Siyanivusela bazalwane namhlanje phasi kwesihloko lesithi lubito lwekuhambisa livangeli kubantu. Namhlanje singena sigaba sesithathu lapho sithi khona luhlaka lwenshumayelo. Luhlaka lwenshumayelo. Bazalwane, luhlelo lwenshumayelo lunguloko emathambo emtimba langiko lamtimbeni. Nakulesikubita ukuthi skeleton. Wena-ke bese ugqwalisa le flesh, ugqwalise le nyama. Ngaphandle-ke kokubamba isikhathi noma mhlambe lokuchitha isikhathi, ayengiqale ngesingeniso. Inshumayelo ifanele ibe naso singeniso ngoba ngiso lesidala sasasa nekulungela inshumayelo. Uma singeniso sisihle, uba khona umdlandla wekulangathela inshumayelo. Ungangenisa ke ngemculo lohambisana nale njongo yale nshumayelo. Mhlambe umuntu angakubita nga number 1 lokho. Kokuthi ungangenisa ngengoma lehambisana nale nshumayelo. Ungangenisi ngengoma nje noma ngabe ngiphi, kepha le ngoma kumele ibe ngulehambisana nesihloko lotawukhulumela etikwazo. Uyayikhethisisa le ngoma. Thina njena nasitawushumayela siyabuka la qulweni lethu ukuthi okay, ngitabe ngishumayela ngekuthi ngiphi ingoma le relevant kule nshumayelo yami. Le ngidawuthi ke nase ngishumayela kube ngiyo ke le ngidawusebenzisa yona egameni lika Jesu. Number 2, ungangenisa nangemthandazo. Nijule nje emthandazweni bazalwane, kepha lo lalele ayive lengcikithi yalo mthandazo ukuthi nase ushumayela lo belalele lo mthandazo evela uthi hayibo uyathi lo bekukhulunywa ngako lapha emthandazweni kuyahambelana nanalo sekuvela la nshumayelweni. Lo mthandazo bekungathemeledwa nje kubhekwele nale bowuhamba kule ngqikisi lathi abashumayela ngayo. Number 3, ungangenisa futhi nangenzatshana. Kungaba inzatshana leyendekile eveni noma endzaweni yakini, kodwa nje uyisebenzise kuhungathi ingcondo tabo ukuze ukuthi baqale kunaka ukuthi ibhekaphi le nkulumo yakho. Noko kumele usilenza kube ngilehambisana nale njongo yale nshumayelo. Kungabi indzaba nje le irrelevant, kube indzaba le relevant kule njongo nale theme yalamhlanje tutoshumayela ngayo. Number 4, ungangenisa futhi ngembuto lothide nje. Kodwa labazalwane abasi bayakuphendula kuleyo mibuto yakho. Bathi khaze bakhaqeka nje kahle kule njongo yanamhlanje noma kule theme yanamhlanje. Ubuta nje umbuto noma imibuto kulabazalwane, kepha nabaya ngalokuyiphendula. Basinaso uqala ke wena kushumayela bese bayakhumbula ukuthi hayi man, uyathi lo mbuto lona songivula emehlo kunakule lesekukhulunywa la. Akamane nje wabuta imibuto bekunesizathu. Sengedlulela ke esigabeni semtimba wenshumayelo. Bazalwane, lena inkulumo lese inshumayelo lechaza lokho losuke ude wena kutokusho. Uma uhlele kahle umtimba wenshumayelo yakho kuba bede kuthemeleta. Jesu bebekisa ngetinvo letiphathekako letenteka kubantu ukuthi umlayeto wakhe uvakale ngcono. Nawe ke enshumayelo yakho bekisa ngalokwenteka eveni emhlabeni nakubantu. Sebenzisa tindzaba nale sikubita athi ngumzekeliso noma kinzatshana. Yiba ngumuntu lofundzako tincwadzi, ulalele bo TV, ungene kubo internet, thola lwati. uNkulunkulu ufuna abantu labanelwati ngalokwenteka emhlabeni ukuthi bakwati lekumele bakwende. Futhi kude injongo yenshumayelo ivakale kangcono, yiba ngumuntu lonolwejebulu. Lokho kwenda ukuthi bazalwane bawalalele lamavi akho. Futhi laba lebe balalela amavi akho bawathanze, bawakhumbule, bawamatanise netimpilo tabo, baphindze futhi bawasebenzise wona lawo mavi akho kweluleka labanye. Kumele kube khona kuhleleka kulesigaba lesi sithi ngumtimba.
Umane nje ukhulume ngoba naku unemlomo. Kepha lokho losuke ukusho kuswelekile lokuhleleke kulandzelane kahle ngendlela yokuthi lo lalele akhona ukuthi angayisho lenkulumo yakho asacocela lomunye ayibeke njengoba nawe uyibekile. Futhi akukuhle ukuthi ube nelivesi nje engqondweni yakho bese uyagijima uyogibela epulpit. So usho konke lokufika engqondweni yakho ngaleli vesi. Awuve ukuthi ishethi la Jesu belidi imthungo so uyoshumayela ngeshethi lingenamthungo. Yini bakithi? Uve umuntu athi Moya Ngcwele utanginika mina le nto okusho esihamba ngamoya ngongcwele yebo kona kuliqiniso Moya Ngcwele vele uyasisita nasishumele kepha Moya Ngcwele ufuna umuntu lohlelekile ufuna umuntu abe ngulohlelekile akhulume lokuhlelekile hayi kukhuluma nje kuba nakusonikwe lithuba kuhleleka kwemtimba abazalwane kwenta kusibazalwane babhale lokuqishe kufane emabhukwini abo. Uma uqedza kushumayela bese uyacela kubona bebabhala khona waze wakhanza lama notes abo angafanani vele wathi nje uyinkinga yemshumayeli lengakwadi kubeka inkulumo kepha waze wahlela kahle emaphuzu akho lotawasebenzisa bese uwethula ngekulandzelana lamaphuzu akho wethule ngekulandzelana kahle libandla lakho litawesutha londleke likhuluphale utabeva baqoqa ngawe bathi umfundisi wethu wakhuluma ngalesimo wathi kuliphutha lelikhulu bazalwane kubafundisi kushumayela isikhathi lesithi nguko lokwenda umlayeto lowethula ugcine ungevakali sina nje eBible College besinikwa 15 minutes ukuthi sethule umlayeto noma ke inshumayelo lehlelekile nalephelele kepha wawukhanza ukuthi umfundisi uvakele nje kahle ukhumbula kahle labe kusho waze nje wena waqitha isikhathi lesithi lokho kwenda abazalwane usibanake ngetincingo tabo bavule emaculo labanye nje ngebahlelo nabuthongo. Ngithi ke mina ngeseluleko sami uma ngabe utoshumayela isikhathi lesithi number 1 iba phela ngumuntu lonemahlaya lonema-jokes lotathi asashumayela akhona isabohlafaka ema-jokes bazalwane bangadzinwa bajabule kuze sekuphetheni. Number 2 ase ube ngumuntu keke lokhonako kuhlabela emkhathini wale nshumayelo uthi uyashumayele bese ufaka umqulo kuhlatshelwe kuba mnanzi labazalwane bavuke umdlandla kwekuchubeka nekukulalela. Number 3 yiba ngumuntu lowenda inshumayelo lehlangabetanako naleti dzingo talabo bazalwane lakho lapho ke badawulalela ukuthi uthi wena abende njani. Seluleko nasi bazalwane sithi inshumayelo yakho asisho ukuthi ayibe yimfisha kakhulu but sithi inshumayelo yakho kayivakale ingede yabayinze kakhulu futhi ingabayinze but egcinwa ngongayisubadelisa ayisubalalisa ayivakale siyaprefer ukuthi ibe yimfisha futhi ivakale kepha asisho ukuthi iba mfishane ngoba asifanani lomunye uyaba mudze kodwa still ibe interesting. Angigcineke ngesiphetho bazalwane. Siphetho bazalwane lithuba lelihle lekugcina lesuke ulitholile lekufaka usitile uqinzetele lo mlayeto wakho enhlitiyweni yalabo baba kulalela. Ngilapho khona uthola lithuba lekugcizelela lenjongo yale nshumayelo yakho. Lokunye lokwenziwa lapha kulesiphetho ukuthi ukhuthade bazalwane kwenda lokho lobekushiwa ngile nshumayelo. Nika abazalwane nelithuba lekuphenduka. Siyavama lokungabaniki bazalwane nelithuba lekuphenduka. Bazalwane lokunika abantu lithuba lekuphenduka kumcoka kakhulu. Kuyo yonke inshumayelo yakho banike abantu lithuba lekuphenduka. Lokho kufanele kwendeke njalo ungabi nenkinga nangabe kude lophenduka ngoba akusiwe lophendula abantu kepha nguNkulunkulu lophendula abantu. Johane 15 verse 16 akusini nine lenitekimi kepha mina ngile nginibhidile. uNkulunkulu kuphela ngiJesu lophendula abantu. Kuba kuhle ke uma siphetho sakho siyawugcina ngemthandazo. Kulo mthandazo uthola ke lithuba lekugcizelela le njongo yale nshumayelo yakho. Kuze kusinalo ongakeva lobe ngeva na usashumayela atithuke aseva ukuthi bewukhuluma ngani
noma ukhulekele labafisa kwemukela Jesu, noma labagulako, noma labafuna umsebenzi, etinkinga emakhaya. Kulenye isikhathi umfundisi uphetha ngishumayelo ngeke anike nje emaphuzu lamgcoka kude le njongo yakhe ivakale kangcono nale sikubita ngeke ukuthi isamari. Lo munye uye aphethe ngekubeka umbono wakhe ngetinqumo lekumele ngabe tiyathathwa emva kwale nshumayelo lesikubita ukuthi ngema-suggestions. Futhi kuvumelekile nekucela lomunye nje lomethembako akuphethele inshumayelo yakho. Loyo-ke kuvamisa kuba ngumuntu lohloniphekile nje, lonesigaba lesihloniphekile, angetha amemele bazalwane kuJesu. Bese-ke nobabili niyamthandazela, noma-ke nithandaza labo bazalwane. Ake ngigcine lapho bazalwane, sitawuqhubeka futhi nakusasa esigabeni sesine egameni likaJesu. Amen.